खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अहानबदा तरामना ओक्चरी ngasiगी maroiba pau journalist welfare fund lupa crore tara cops fund oina deposit tawre haina information and public relations minister th biswajin phongdokrai Assam Rifles ki thong jarindo phongdoktuna chakpi karong kaithel shutdown tawkre loinana defense minister Sitaraman na wing commander Avinandan unakre Hauzik ngasigi mapungweba pau muglobirasi Information and Public Relations Minister Thongam Biswajin haikrai Sarkar asibul tingleba Chief Minister masamak paumidagi horokpa oibana Manipur gi paumi singi welfare khanduna working journalist singi oiba journalist welfare fund lupa crore tara cops fund oina deposit thamlei thabaktai potharaba journalist singda thagi pension hauzik phalibasi thada lupa lising tarada aduga Family pension na lupa lising manga da hengan ba thorang leire masi ahan badadi lupa lising ama anidagi haukibani Wapamasi Chatakiba Manipur Bidhan Sabha Wang Paukum Matamda Khabo Kendragi MLA Okram Surja Kumar Hanglapa Wangi Paukumda Minister na Savada Pongdok Kibani Minister Maka Tarduna Press Park Sanaba Sarkar Imphal West ki Revenue Village number Chamusum Mari Langjing Achobada allotment year mark Tore Lamgi Chaye Nabakar Lebagi Tengtabani Sanaba Thorang Lady Haiki Paumisingda housing loan pibagi matangda minister na housing maki oina housing loan pibagi waphamdi leite haiki hiramasida MLA O Surja Kumar na paumisingda housing loan pibinabasu taksinki Sel tumgi sarsu puriba deputy chief minister Joy Kumar na voting on demand lisingni taramapan chingani kun pass tonaba demand taret puthokre ngasi puthokiba demand singadudi consumer affairs food and public distribution gilupa crore mudra mapan lakh taramanga lising taruk demand number kunithoi public health engineering gilupa crore chani humathoi lakh taranipan lising humathoi demand number kunthra taret fishery gilupa crore kunthra taruk lakh humanga lising yankhaini thoi demand number nifumathoi art and culture gilupa crore kunmapan lakh marfudra lising kunthra manga demand number nifunithoi state academy masung training gi lupa crore manga lakh humudra lising humudra nipan demand number nifunipan relief and disaster management gi lupa crore yankai humdoi lakh kunmari lising marfudra mathoi demand number nifumapan economics and statistics ki lupa crore kun lakh marfudra lising humapan ni Hairiba demand sing the motion for disapproval of policy cut pukhalakiba member sing di K Ranjit MD Fazur Rahim RK Imo O Henry TH Lokesor Kumari AK Mirabai Megachandra O Surja Kumar P Brojena demand sing si pass tawnu honabada objection kaya putoktuna department sing aranma tawkiba kaya putoktuna sarkar da migyeng changbina thamki Wangkai Kendra gi MLA O Henry na Sangapam Paumai Colony da Paumai Colony Multi-Purpose Community Hall Sanabagi Orep Uyung Colony Asita Tamkray Taramadu da O Henry na hai Matam Kayagi Mamangdagi Colony Asigi Praja Singna Colony Asida Lairiba Miyamgi Waiba Wa Tanapam Amadi Makogi Pangtok Ningba Tabak Torum Kaya Pangdana Lakpa Adu Sagadoriba Hall Asida Pangtukpa Panglagani Nasigi Orep Uyung Tambagi Taram Aduda Maibon Paumai Corporator IMC Ward number Kuntaruk Paumai Colony ki Committee Mioy Singh Amadi Praja Singh su Sarugyaki Mamang Thagi Tang Kunmarigi Numidang Pung Taramatoirum Taba Aduaida Chandel District ki Chakpikarong Block ki Manung Chanaleba Anal Kuno Village the Leba Remnant Resource Rehabilitation Center the Leba Drug Chaba Mioy Singbu 39 Assam Rifles Saluk Post ki Major Arjun Malik da Luchingba Assam Rifles ki team amana Phaba Punba Amadi Pui Bagi Thong Satak Hibagi Mayok ta Yaning de Pudok to Nangasi
Chakpi Karong da Miamna Chakpi Karong Kaitil shut down Togduna Wakat Mifam Chatakre. Chandel district ki Tuan ba civil organization singi miut sing amadi mioi kayana sarug yaduna Chakpi Karong Bazar da Chatakiba ngasi Wakat Mifam aduda Miamna don't play with the sentiments of tribal people, don't harass innocent people, uphold friends of the hill people, remove Major Arjun Malik from Saluk post, don't be enemy to hill peoples, give respect, take respect, haibna chingba placard sing paiki. Wakat mi pamaduda civil society organization singi leader sing amadi wangloi singna Assam Rifles na chatak kiba thawong adubu yaning da phongdoktuna India lengang na Manipur amadi awang nong pokta thamliba draconian rule asi aikoi khuding mak amat oina thenamina gadabani haiba wafam kaya phongdok nakhe Tungda Wakat mi pamaduda sarug yakiba miyamna Chakpi Karong block ki SDO office tamna rally ama chatuna Major Arjun Malik Saluk post tagi March Mari Fawgi manungda loktho u army personnel singna private properties singda changbada athingba thamu army officer natraga personnel singna thibo humba natraga operation chatharam daida khulgi ningthaudagi ayaba logadabani Assam Rifles Saluk post mafam hongdo u Asopa Singhi medical treatment ki charge Major Arjun Malik ne pugadabani amadi Major Arjun Malik customary law da saru yahalu haiba demand sing yauba aiba cherul ama SDO Chakpi Karong da kusinake Ngasigi miyam ki protest aduga mari lenna anal apex body ama oiriba anal naga tangpi ki president Pamring Sengulna Pongdorpada 39 Assam Rifles ki Saluk Post ki commander Major Arjun Malik Saluk Post tagi athu matamda lokthok kadabani mahak lokthok trio phawba miyamna makhal makha kaya gi khongjang sing sangsin khigani haiki More police na sinduna ngasi More police ki IB da Tenopal district ki nauna lakpa SPTH Bikramjit Singha amadi More gi nauna lakpa SDPO Binoy Chongtham ga More gi civil society organization singi luchingba singa sakhang maikhang nabagi thorom ama pangthokrai thorom du da sarug yakhiba civil society organization gi leader singna nauna lakpa SPTH Bikramjit Singha amadi SDPO Binoy Chongtham ani butaran okay thorom gi mari Lainana More town manungda santi lehenba More town amadi Impal More lambida traffic jam sing thokliba sing thoktanaba section thorang sing Kalian tan naksil lakpana maram orga mahau langpok tholakpada fire service nasu matam chupada ready lehen ningbagi apamba mot amadi atay chawkat thorang kayada khananai naki Ngasigi thoramadu da ASP More KH Robinson DSP Commando TH Thomas, OC PS Letko Hau Wi-Fi, OC Commando Ibungobi Amadi Ate Officer Singsu Sargyaki. Kundrapum Kendragi Club Kunmanga Musung Tuan Tuanba Organization Singi Spokesperson Sobendro Maibum Nahai. Yumnam Patlo the Sagali Batong Asi Yamna Maru Ebatong Amani, Tong Asi Sana Balangana, English in the Tarataruki, April Tang Taramari work order Tolomatung, Tabak Packet Libasi, Nium Chumna work order the Paliba Sidulgimatu in a Sabiu, Tongasi Nium Chumna Sabagim Hota, repairing Tobagi Mong Saribasi Yaning the Haina, Nasi Tangkam Awang Lekai Youth Club the Pangtopa Pau Gimipam Amada Somendrona Fundo Cray. Manhai Kundrapum Kendra gi club kunmanga amadi tuan ba organization singasi PDCC ate club amadi mera pai bisinga mari lenadi makogi mayokto leiba sunate club kunmanga na pambadi lengang na piki ba order gi matung ina thabak torga miyam da kanaba pibudune haiki amromda yumnam pat ki lembi thong matakta sagaliba Tongasi Losinaba Singadabani Haina Kundrapum Kendra Development Committee gi Wangangloi L. Robin Chandrana Pamusing Pungdo Cray. Manipur Press Club the Pangtok Pagmi Pam Amada Robin Chandrana High. Housing Satariba Assembly Session Asigi Haukiba Chachet Kunmangada. Manipur Lengaki Works Minister T.S. Bisojina Yumnam Palo Lembi Kong Matata Saga Liba. Slap Calvert Ki Matanga Kundrapum Kendra gi MLA T.S. Lokeshore. Singana Works Minister Puning Sing Sin Kewa Wapam Amada, Works Minister House at Tamki Wapam Kari Matanga, Matangi Numita, Peace and Development Coordination Committee Kundrapum Koba Body, Amagi Wangangloi, Paodam Ham Sing Koba Mui Amana, Press Meet Amada, Works Minister Warol Adu Pende, Maki Wapam Adu House member Humpubu, Lana Lamjing Bani, Maduna Morega,
खुंद्रापुम केंद्र वर्क्स मिनिस्टर बु बॉयकॉट तौरे हाइना मीडिया कम्युनिटी थमकी वाफम अदुगी मतंगदा खुंद्रापुम केंद्र की मपुंग ओइबा विलेज कम्युनिटी अथॉरिटी मैरा लोप लोकल क्लब अमदी लनाई मियोई कया महूत सिलेबा खुंद्रापुम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की महूत सिंदन वाफम खर असि सेंगदोकपनी मान मखा तान हाइकी वर्क्स मिनिस्टर थमकी वाफम अदु मरी लेनबा डिपार्टमेंट की इंजीनियर सिंगना थोंग अदुगा सागोनरिबा युमनाम पालो लेखागी मियामना थोंग अदुगी फिवम यंगसिल मतुंगदा थोंग अदु थुगाइरगा डाइवर्सन पिफम सु लेटबा वर्क ऑर्डर लिस्ट दा मदुगी फंड सु हापतबा अदुगा इनौ नौना साबदा थोंग अदुगी मपुंसी अदु सु फंगबंगम लोइदबा लोइनना हानगी थोंग अदुगी फिवम सु करिमता काइद्रिबना मरम वर्गा फिवम पुनमक कुबना यंगसिन मनर मतुंगदा डिसमेंटल तौबदा चंगदवा सेनफम अदुना थोंग अदुगी अवांगबा रिटेनिंग वाल ओइना चलसी हाइबा वाफम अमा यानाबदगी थोंग अदुगी कंस्ट्रक्शन होखिबनी अदुबु लुप खरना वर्क ऑर्डर की मतुंगना सागदबनी हौजिक सागलेबा थोंग असि यारोय हाइना अथिंगबा पिरकपदगी प्रॉब्लम असि सेटल तौर मतुंगदा थब असि लोसिनब होनगे हाइना हाउस थमखिबनी मान मखा तान हाइकी लेंगाक अमद मियामना थमलेबा थाजबा असि मियामना पांबा मियामगी हुल खंगना थबक तौबिरकपा अदुनी वर्क्स मिनिस्टर की वारोल असि दा थोंग सिगा सागोनरिबा लेकागी मियामगी अपांबा अमदी अथिंगबा पिरिबा लुप अनिगी मरक्ता सेटलमेंट अमल प्रोग्राम मतुंग थोंग साबक थबक असि मखा चथजगे हाइबनी थोंग असि नमदुना सागनी हाइबसु लेते नत्रगा अथिंगबा पिरिबा लुप असigi मायोक्ता चटकनी नत्रगना खुंगंग लेकागी मियामगी अपांबसु नाथैबा याबा नते हौखिबा चही लिसिंग नि 15 इसिंग साउक थोखिबा दुदा लिलोंग सब डिवीजन की मफम कयादा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की सेंफम अमत फंगरे हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा बेनिफिशियरी सिंग पाउमी सिंग उनाबदा फोंदोखरे बेनिफिशियरी ओइरबा यांकोकपम तोमचोंना फोंदोखिबदा लिलोंग सब डिवीजन मनुंदा इसिंग साउ नंखिबा युम लिसिंगन गा चनी कुलुमदोइनी लौमपुना लिसिंग मंगा चमापन हुमद्रा माथोइनी सब डिवीजन असigi चाउना सोन क्रबसिंग सेंफम लुपा करोड़ 3 लाख तरामाथोई लिसिंग कुंथ्रा तरुक चौम कुंथ्रा असि कायथोखरगा बेनिफिशियरी सिंग दा योरमद्रे बेनिफिशियरी सिंग फंगम टोपा रिलीफ की सेंफम सिंग असि बेनिफिशियरी सिंगना फंगदबदगी आरटीआई थाबदा थौबाल डीसीना सेन पीक्रे हाइबगी लिस्ट अमा पिरकी हाइरिबा लिस्ट अदुदा चाद्रा मफुद्रामा पंदी इचाउ मायोनब ओइरमद्रे इसिंग इचाउ मायोनब खरा यावरबसिंग अदुसु ngasi फावबा रिलीफ की सेंफम फंगद्रे इसिंग इचाउ नंगलबसिंगी रिलीफ की सेंफम सिंग हुरा लनादा लोकथोक्यो म्यूसिंग अदु मरी लेनबसिन टिकट पितुना चेराक पिबियु हाइकी मियामगी याइफनबा वांगु लुपा मरुप अमदी वांगु नराल फाउनबा लंबी असि सेमगत सागनबा होनबदा पॉलिटिकल पार्टी खरगी लालोंगदा लंबीदा नुंग थाजिनबदगी मियामदा अवाबा मायकना ले हाइना लाना पाउथोकपा असि यानिंगदी हाइना सोशल वर्कर क्वाइरापम इबो यामिना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोरकली मान मखा ताखिबदा हौजिक सेमले लंबी असि PMGSY की मखादा सेमखिबनी मसिदा कनागुम मियोय अमतना मिनिस्टर सिंगी मिंग सिनखिबा यावदे तसिना लमदम असिदा पोकलोबना मियामगी दमकता करिंगबा चाखत खोंथांग अमदी याइफनबगी दमक होना जबनी थब असि तौबदा मियोय खरना पॉलिटिकल की ओइबा लालोंग सजनदुना लंबी असिबु सेमबदा अयतबा पिरिबासी लाइबक थीबनी हाइकी विडोज ऑर्फन्स रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रस्ट घरी अवांग लेकाय लिखत के बचही अहुम सुरपगी कुमोन पालन थरुमगा मरी लेना ट्रस्ट असिनल कैबीदा लेबा याइबिलेन चिल्ड्रन होम दा चेंग आलू अमसुंग अथुम हाउसिंग कुदोल तमख्रे ngasi थरमसिगी मरी लेना ट्रस्ट के चेयरमैन एंड गुनिंद्रोन फोदो केबदा ट्रस्ट असिना तंपा के डिस्ट्रिक्ट मंगा की लुखारबी सिंगदा था अमदा लुखारबी अमगी चेंग किलोग्राम मंगा मंगा मतेंग पांगदुन लागली मसिदा नतना ऑर्फन होम सिंदसु मतम मतमगी मतेंग पांगखिगनी हाइकी हौकिबा चही लिसिंगनि 13 इसिंगनि चाउना मरम ओरगा मणिपुरदा लेरिबा मियोय कयादा अवाबा चैथेंग कया अमा पीख्रे मखोयसिंग अदुगी मतुंग मनुंगदा लौबा अमदी सा येन योकपा nga योकपा मनामसिंग थाबना सिनफम ओइबा लौमी कयादी इचावदुन मरम ओरगा अमांगटा कया थोहंदुना अवाबा मयाम अदुगी मतकता हेना अवाबा अमामुक हापसुंदुना बैंक लौसिंगबगी लोन किसान क्रेडिट कार्ड KCC मचा खरा खरा लौजब लोमी सिंगददी अमुक हेना अवाब मायोकना ले हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबा अमदा फेडरेशन ऑफ फार्मर्स क्लब इम्फाल की प्रेसिडेंट खांगेबम रंजन फोंदोखरे मान मखा ताखिबदा इसिंग चाउ अदुना मरम वर्ग मणिपुर लेंगाकना तंपा की डिस्ट्रिक्ट मंगादा
state calamity totally hadun loktok pikre maram sing asidagi Federation of Farmers Club Manipurna English ni tara tare ki July thagi tang tara marida Manipur ki Chief Minister N Birenda Lomi Singi mafamda tondunu leiriba KCC ki loan asi kokpinaba memorandum ama piki masida natuna miyamgi numita ahum mari unaduna Chief Minister ga wari sanakre maduda Chief Minister na loan kokpagi wapam yabiduna mari leinaba Chief Secretary additional agree da che iduna KCC ki loan koknabagi matanda khanki Agri Department State Level Bankers Committee da che thaduna loan asigi report kauki madu dagi State Level Bankers Committee gi mateng dagi report sing Agri Department pisin kre KCC gi loan copy bagi wafam Manipur lenga ki wafam da leire maram aduna lawni simi singi yai phanaba ta khanbiriba se minister na ichawi awaba nangkraba lawni singi yenglaga KCC gi loan atuba da copy u hanasu KH Ranjit na phongdorakli MSPDCL gi makada daily wages thabak tawriba employees sing regularize tawbiu anoba employee lobiganu hai loinana khongjang sangsin bada phajin kiba mi ani thadok piu makoi bu police na koitan tanariba si lepiu amadi warochin puroknaba lambi ama sinbiu haina ngasi Manipur Press Club ta pangthok paumi sing unaba amada employee as mairabana phongdo krai hauzik daily wages thabak tawriba mi chani English ni tara manga dagi tuan ba trade thabak tawduna lagli marak asida lagliba March 19 da haiba employee sing kakthat laga anoba lawnaba tawriba asi yabangam loi haina mangna makha takhi haiba order asigi matang da employee singna February 23 tagi khongjang changchilakibani amadi makogi demand asigi matang da waroshin productive phoba makha tana thabak lepai khongjang changchingani haina su mangna phongdokhi Ngarang numidang Pakistan dagi India da thunglakiba wing commander Avinandan Barthaman bu medical checkup tobagi Delhi gi hospital amada leiriba pilot asigi manakta defense minister Nirmala Sitharaman laktun unakrai minister na haiki leipak asina pilot adugi thauna amadi firep adugi damak chok thok poi wing commander Avinandan na mahana Pakistan da leirikiba pung puromgi matanda defense minister da Paodam ki Pakistan dagi lakhiba matamda mahana lit kiba atia machugi jacket amasung angobum purit adu hospital asu pilot Abhinandan litli hairi maku medical checkup tobi thabak adu nawajing phawba chathagadori sahi kuntra manga surba air force pilot aduna MiG-21 Bison fighter firing da kapthakibani hairi lagliba me thada pangthok kadoriba lok sabha mikal da Delhi gi sit tarukta mirep oigeda single list ama Aam Aadmi Party न लाखों करे दिल्ली दा कांग्रेस कमिकल दा चमिनरो हाइब वफम सुफोंदो के आम आदमी पार्टी की मिरेप सिंह अदुदी इस दिल्ली दा आरटीसी साउथ दिल्ली दा राघव साडा चांदनी चौक दा पंकज गुप्ता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दा दिलीप पांडे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली दा गगन सिंह अमदी न्यू दिल्ली सीट दा ब्रजेश गोयलनी दिल्ली की तरह सुबह अमदी अरोइबा सीट वरिबा वेस्ट दिल्ली की दी लाखों पयाउद्री इंग्लिश नि तरामरी लोकसभा मिखलदा सीट तरे मग बीजेपी ने फंके बनी सीनियर पार्टी लुसिंगबा गोपाल राय ने हाइकिबदा दिल्ली की असेंबली सीट हुमरा तरे की मनुदा सीट हुमपुतरु आम आदमी पार्टी ने फंके बनी अंदकी लोकसभा मिखलदसु माई पाक होनगनी कांग्रेस का अलायंस तौदबगी मरम हंगबदा एएपी नदी अलायंस पामलबसु कांग्रेस न पामदबनी हैना पाकुम पिकी दिल्ली की कांग्रेस लीडर सेलाध्यक्ष ने हाइकिबदा अरविंद केजरीवाल ना अलायंस पामलबदी माक मसाना एंगोंदा डायरेक्ट हाइरगदबनी हौजिक अरोइबदा मरुय पाउ अमु हना पेजरी जर्नलिस्ट वेलफेयर फंडा लुपा करोड़ तरार कॉप्स फंड ओइना डिपॉजिट तौरे हैना इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर टीएच बिसोजिना फोंदोक्रे आसाम राइफल्स की थोंग यानिंदो फोंदोक्तना चपिकारो कैथल शट डाउन तौक्रे लोइना डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन विंग कमांडर अभिनंदन उनकरे ngasi kita mutad imes paudam pizaba matanga selu sinjari miyabu mukana kurum jari